Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada kita akan belajar di krok kelima halaman 26. Ada Ibu Aisyah di Bengkulu. Silakan Bu Aisyah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir Ini dikirain rajim. ya Himinash. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nun mati atau tanwin ketemu roh jadi idgham bila guna. Dileburkan, dimasukkan tapi tanpa dengung. Man jadi mar. Marro'a. Yuk silahkan. Marra'a Marro'a. mirriskin Mirrizqin. mirrabbihim Pendek. Mirrabbihim. mirrabbihim Ya. Mirrabbihim. Kemudian. mirrusulih Mirrusulih. wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Hu-nya pendek ya. Wallahu ghafur. Wallahu ghafur. Oh ya. Ayo. Wallahu ghafurur rahim. Run. Ghafurun Idhar halim. ya. Wallahu ghafurun halim. Kemudian. Naikkan. Naikkan. Oke ini ar-ra. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Kemudian. Inna ila rabbikar raj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Diulang. Inna Inna ila betul. Inna ila rabbikar raj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Kemudian. Lahu sihabar rasadah. Rasodah. Jangan rasodah. Lahu sihabar rasadah. Ya panjang tapi. Lahu shihabar rasadah. Lagi. Lahu sihabar bihar. Rohnya pendek. Lahu shihabar rasadah. Lahu shihabar rasadah. Ayo lagi. Lahu sihabar rasadah. Lahu shihabar rasadah. Falillahil akhiratu. Hanya panjang. Kalau ada tanah ini hanya panjang nih. Ini panjang, nih panjang. Ayo. Falillahil akhiratu wal. Tuhnya pendek. Ayo. Falillahil akhiratu wal ula. Tenang. Falillahil akhiratu wal ula. Wal ula. Lagi. Falillahil akhiratu wal ula. Tuhnya pendek. Lainnya cuma satu alif ya, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kepanjangan untuk mad aslinya cuma satu alif, dua ketukan. Ini satu alif nih. Falillahil akhiratu wal akhiratu. Ini pendek tuhnya. Nggak ada pemanjangnya. Ayo. Falillahil akhiratu wal ula.
Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Lagi. Falillahil akhiratu wal ula. Punya panjang. Wal ula. Wal ula. Oh gitu. Walillahil akhiratu wal ula. Nah apa-apa, terusin dulu. Allahi tawakkalna. Allah, Allah, Allahi tawakkalna. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Kemudian. Fi isatir radiyah. في عيشة راضية في عيشة راضية. Kemudian Fahazamuhum bi isnillah. niwah jangan niwah nilah kan sebelum di bawah. Ya Hanif. Nillah. Ulang lagi. Fahazamuhum bi isnillah. Fahazamuhum biiznillah. Fahazamuhum biiznillah. Diulang Bu Aisyah. Fahazamuhum bi isnillah. Fahazamuhum biiznillah. Fahazamuhum biiznillah. Diulang lagi. Fahazamuhum. Bukan. Fahazamuhum biiznillah. Fahazamuhum biiznillah. Mengingat Ibu, Ibu udah bisa baca, cuman ada beberapa huruf sering ngelek, sering blank, sering lupa, tasdid sering lupa. Nah, kita ke sini dulu. Silakan Bu, bismillahirrahmanirrahim. A I U. A I U. Babi Bu. Pendek. Babi Bu. Babi Bu. Babi Bu. Tatito. Tatito. Sasisu. Sasisu. Jajiju. Jajiju. Hahihu. Hahihu. Kemudian ini Khohihu. Khohihu. Dadidu. Dadidu. Zazizu. Zazizu. Roriru. Roriru. Zazizu. Roriru. Zazizu. Sasisu. 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 Kemudian Sasisu. Sashisu. Sosisu. Sosisu. Dadidu. Dadidu. Totitu. Bukan, salah dadidu. Mana ada dadidu? Totitu ini kan? Iya, ini sosisu. Ini apa ini? Ini salah Ibu tadi. Apa yo? Dadidu. Do. Do-nya bulat. Dodidu. 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 Yang ini? Totitu. Totitu. Zozizu. Zozizu. Aiu. Ain. Aiu.
A, I, O ya. A, I, O. A, I, O. Kemudian. Nah. Nih. Hokiku. Go. Go. Gogigu kan bacanya ho. Go Gogigu. bukan ko, salah. Gofur, bukan kopur. Go. Gogigu. Ah, Gogigu. gogigu. Kemudian Papiku. fafifu, Kokiku. fafifu. Nah ini baru ko. Kokiku, Kakiku. kakiku, Lalilu. lalilu, Mamimu. mamimu. Kemudian Naninu. naninu, Wawiwu. naninu, wawiwu. Hahihu. Ha, dada. Hahihu, Ahihu. hahihu, Yayiyu. yayiyu. Ini amsanya ya. A, A, tetap A, A, I, U. iya, A, I, U. Hamzah bukan Hamsah ya. Hamzah. Hamzah. A, I, U. Tatitu. Tatitu. Kemudian. Ini bisa saya Apa yo? Apa yo? Ayo coba dulu. kasro Salam. ya. Ah, Adomatain. iya gimana? Kalau A patah tain atuh. Oh, A patah tain, kasrotain, in, Adomatain. Ya. un. Jadi dibacanya gimana? An, in, un. Jangan ditahan. An, in, un. An, in, un. Nanti dia ditahan atau tidaknya setelah tanwin ketemu huruf apa. Itu hukum nun mati atau tanwin. Bisa ditahan jadi idgham, bisa jadi ikhfa, bisa jadi iklab, bisa idhar. Jangan ditahan. An, in, un. Ayo. Dibaca An, apa? in, un. An, in, un. Ban, bin, bun. Ban, bin, bon. Tan, tintun. Dan, tinton. San, sin, sun. Dan, tinton. San, sin, son. Jan, jin, jun. Jan, jin, jon. Ha, hi, hun. Han, hi, ha, hi, han, hin, hun. Han, hin, hun. Han, hin, hun. Ini jam ketiga harusnya Pak Amar, tapi Pak Amar dihubungi nggak ada kontak. Barangkali ada yang mau gantiin jamnya Pak Amar atau Bu Lilis mau turun silahkan ya. Itu mau turun boleh Bu Lilis gitu. Han, hin, hun. Kemudian khon, khin, hun. Khon, khin, hun. Khon, khin, hun. Dan, jin, dun. Dan, din, dun. Zan, jin, zun. Zan, bukan jan. Zan, zin, zun. A'udhu. Zan, zin, zun. Zun. Zan, zin, zun. Ron, rin, dun. Ron, rin, ron. Ron, rin, ron. Zai, jin, zun. Zai, jin, jun. Salah. Zai, jin, jun. Mana Zai, jin, jun? Kayaknya jangan dibaca. Hah? Ayo. Salah. Ayo coba dulu. Zan, jin, zun. Ya, zainya rapuh ya. Zan, zin, zun. Zan, zin, zun. Diulang. Zan, jin, zun. Zan, kurang rapuh. Kurang rapuh. Zan, Zainab. jin, zun. Zan, zin, zun. Zan, zin, zun. Zan, jin, zun. Zan, zin, zun. San, sin, sun. San, sin, sun. Kemudian shin. San, sin, sun. Shan, sin, shun. Son, sin, sun. Son, sin, sun. Don, din, dun. Don, din, don. Tan, tin, tun. Salah. Ton, tin, tun. Tan, tin, tun, tan, tin. Itu bunyi Jawa huruf O. Tom, ten, ton. Zon, zin, zun. Zo agak rapuh. Zon, zin, zun. Agak rapuh. Zon, zin, zun.
Ain in un. Salah. Pantes Susah ya. baca ain. Ikronya jeblos karena hurufnya aja belum kenal. Itulah. Nah, Tapi itulah bisa ya. Kenapa? baca gini kayak susah ya. Daripada Padahal ini baca dasar, ini dasar. Ini kalau di madrasah itu baru kelas 1, dasar banget. ain Kita in langsung un. naik kelas 3 aja, kelas 4 orang dasarnya nggak bisa jeblos. Bukan ain mah aslinya. Jadi an gitu doang. An. Takutnya salah nanti kalau baca a. Ya nggak apa-apa, salah juga kan lagi belajar ada gurunya. Orang belum bisa, bukan salah orang belum bisa kan. An. Itulah. Nanti dibaca an takut salah. Jadi Nggak apa-apa, sekarang dicoba dulu biar otaknya bekerja. An. Oke. gin kan gin gun. Udah mau salah tadi. Bukan gan, gon. Ini huruf Jawa. Oh, gon, gin, gon. Ketawa dia. Gon, apa-apa. Jangan stres ya. Kalau Tenang kan aja. kalau masih kecil tuh saya dia yang dua di atas a, Iya. kemudian dua di bawah in. Kalau daerah gitu loh Pak Ustadz. Iya, dieja itu namanya. Alif wa patah a, alif wa kasrah i, alif wa doma u, a, i, u. Kalau Alif wa kalau di patah rumah tain kalau an, di alif wa rumah, kasrah tain in, alif wa doma tain un, an, in, un, wa kasroh. Ada kalau juga di PSA, alif daerah tuh PSA, di atas a, alif di bawah bin PSI. banding bun gitu. Boleh, pokoknya mah. Bingung kelamaan digituin mah. Langsung aja ya. Iya. Gon, gen, gon. Kemudian. Kan pun Fan, fin, fun. kon kin kun Kon, kin, kun. kan kin kun Kan, kin, kon. lan lin lun Lan, lin, lon. man min mun Man, min, mon. Terus. Hah? Man, min, mon. Terus. Nun. Nan nin nun Nan, nin, non. wan win wun Wan, win, won. ha hi hun Han, hin, hun. han hin hun Han, hin, hun. an in un An, in, on. yan yin yun Yan, yin, yun. tan tin tun Yan, yin, yun. Tan, tin, tun. Ini tak ya. Ini tak ya. marbutoh. Tan, tin, tun. Ini belajar lagu. Yuk belajar kelembutan. Silakan. Abah. Salah. Salah. Abah. Salah. Gimana, Coba dulu. Abah. Abah. Abah mah di Sukabumi mah Aki. Abah. Itu Abah. Gimana coba Pak soalnya? Nih gini ya. Nih. Nah. Aba, abi, abu. Gitu. Ya. Ayo. Oh, satu-satu tadi itu. Ya enggak. Ada aturannya. Ini 3-3. Abu. Jadi Atu gitu. Yuk satu baris satu ini. Biasa ibu jadi gurunya, saya jadi muridnya. Mulai dari Aba. Aba, abi, abu. Aba, abi, abu. Ata, ati, atu. Ata, ati, atu. Asa, asi, asu. Asa, asi, asu. Aja, aji, aju. Aja, aji, aju. Aha, ahi, ahu. Aha, ahi, ahu. Akho, ahi, akho. Akho, ahi, aku. Pinter. Kemudian. Ada. Adi, adu. Ada, adi, adu. Aza, azi, azu. Aza, azi, azu. Aro, ari, aru. Aro, ari, aru. Azza, azi, azu. Azza, azi, azu. Asa, asi, asu. Asa, asi, asu. Asa, asi, asu. Asya, asyi, asyu. Aso, asi, asu. Aso, asi, asu.
Dot ini dot nih. Dot. Pak Ado, Amar adi, Pak Amar jam adu. ketiga berhalangan. Siapa yang mau gantiin jamnya Pak Amar silahkan ya. Habis Bu Aisyah nih habis ini. Ada yang mau gantiin boleh. Kalau nggak ada nggak apa-apa saya turun. Kemudian dot. Ado, adi, adu. Aldo aldi aldo. Ato, ati, atu. Alto alti alto. Azo, azi, azu. Alzo alzi alzo. A, ai, au. Kurang nyelek. O, o, A, ai, au, au, au. au. Kurang ainnya. Kurang ain. Dengerin ya. A Ain biasa susah ya. nih. A Ari. Aku nggak bisa ain, heran. Ya kalau bisa ain jadi ustazah. Ustazah Iya. Aisyah. Ustazah. Nih. A, Oh, ai, au, au, ai, au. Gampang sih kayak biasa Bu Aisyah ya. Ini kan tapi ya A, berat A, kayaknya. A-nya ada koma. Ini ain. Iya. A, Oh, ai, au, au. Keselak. Ya. oh, au. Hutang ain. Ya. Ai, au. Kemudian. Ago, agi, agu. Aro, ari, aro. Apa, api, apu. Afa, afi, afo. Bagus. Kemudian. Kop. Ado, dah. Kop. Ako, aki, aku. Ako, aki, aku. Aka, aki, aku. Aka, aki, aku. Ala, ali, alu. Ala, ali, alo. Ama, ami, amu. Ama, ami, amu. Ana, ani, anu. Ana, ani, anu. Awa, awi, awu. Awa, awi, awu. Jadi guru. Iya nggak apa-apa. Bu Guru Ustazah Aisyah di Bengkulu. Yuk, ha. Aha, ahi, ahu. Aha, ahi, aho. Ala, ali, alu. Salah. Ala, ali. Ah, tuh udah Ala, mulai dibilang ali. salah udah mulai ngerti. Di situ ada matobi'i ya. Ala, ali, alu, udah ngerti. Kalau yang nggak pinter kan dibilang salah, diapain? Orang nggak ngerti. Bisa berarti. Ya, kemudian. A, a, a. A, 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 i, a, u. Kalau tadi kan ain susah ya. Ya. Kalau yang tadi kan i, a, itu ain. Kalau ini biasa aja. A, si a, ari. A, i, a, u. Iya biasa ya. A, i, a, u. Kemudian. Ayah, ayah, ayi, ayu. Ayah, ayi, ayu. Bagus. Ini bacaan panjang. Enggak ada yang panjang belum. Aban, ini alifnya nggak fungsi belum. Yuk silakan. Aban, abin, abu, abun. Aban, abin, abun. Ata, atin, atun. Atan. Atan, atin, atun. Atin di Saudi lagi kerja. Atan, atin, atun. Pengacara apa sih? Atan, atin, atun. Terus. Asan, asin, asun. Asan. Jangan ason. Asan. Bunyi A. Ujung lidah. Cadal. Asan, asin, asun. Asan, asin, asun. Asan, asin, asun. Ajan, ajin, ajun. Ajan, ajin, ajun. Sona ya. Ahon, ahin, ahun. Akhon, akhin, akhon. Akhon, nah tadi dia. Akhonnya belum. Akhon, akhin, akhun. Akhon, akhin, akhun. Mana tadi kita cari dulu, Pak. Ini yang paling bawah. Akhon, akhun. Akhon, akhin, akhun. Kemudian. Itu, naikin. Ganti. Nih, dal, adan. Adan, adin, adun. Adan, adin, adon. Azan, azin, azun. Azan, azin, azon. Aron, arin, arun. Aron, arin, aron. Azan, azay. Azan. Bagaimana? Azan, azin, azon. Ya. Asan, asin, asun. Asan, asin, ason. Asan, asin, asun. Shin dulu nih yang ini. Asan, asin, asun.
Asan, asin, asun. Asyan, asyin, asyun. Ya. Asan, asin, asun. Shin, keluarin shin anginnya. Asyan, Asan, asyan, asin, asyan. asan. Asyan, asyin, asyun. Asan, asin, asun. Asyan, asyin, asyun. Asan, asin, asun. Asan, asin, asun. Dot. Adon, adon. Adon, adin, adun. Aldon, aldin, aldon. Aton, atin, atun. Aton, altin, aton. Azon, azin, azun. Azon, azin, azon. Aa, aan, ain, aun. Susah ya. Aan, ain, aun. Aan, ain, aun. Aan, ain, aun. Aan, ain, aun. Kemudian. Agon, agin, agon, agun. Agon, agin, agon. Apan, apin, apun. Afan, afin, afun. Kon. Akon, akin, akun. Akon, akin, akon. Akan, akin, akun. Akan, akin, akon. Alan, alin, alun. Alan, alin, alon. Aman, amin, amun. Aman, amin, amun. Anan, anin, anun. Anan, anin, anon. Awan, awin, awun. Awan, awin, awon. Kemudian ha. Ahan, ahin, ahun. Ahan, ahin, ahun. Alan, alin, alun. Alan, alin, alun. Aan, ain, aun. Aan, ain, aon. Ayan, ayin, ayun. Ayan, ayin, ayun. Nah, 20 dulu. Belajar ya. Dari 1 sampai 20 ulang-ulang. Nanti 21. Ternyata, Oke. ternyata masih banyak yang belum bisa hurufnya. Dimantepin. Ya, Terima oke. kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama.